Juhu, ljuti sos, molim. Prasići. Hej, to sam ja, Crveni. Dobrodošli nazad na ostrvo Ptica. Ja sam, naravno, i dalje heroj. I ovaj rat sa Leonardom i prasićima... Ovo će malo da štipne. Nema kraj na vidiku. Glupe ptičurine. Izgleda da će ptice i prasići uvek biti neprijatelji. Zdravo! Dolazim u miru. Jao. Crveni, znam da smo imali neslaganja, ali smo otkrili postojanje trećeg ostrva. Aktivirajte oružje! I oni planiraju sve da nas unište. Ali evo i strašnog dela. Moramo da ostavimo razlike po strani i radimo zajedno. Ma ti me zenzaš. Ove godine Svaki od vas je izabran jer je najbolji koji smo mogli da nađemo. Moramo biti spremni na sve, je moj pomoćnik želeo da kaže. Pomoćnik? Ti si pomoćnik. Okej. najgori neprijatelji. Specijalne butkice! Stvarno? Čine još gori tim. Okej, momci, u akciju. To je to. Ovo je sjajan tim oko koga sam se cimao non stop. Pa razočaran sam. Angry Birds film 2. Uskoro u bioskopima.